You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Tariki ya 2 Gicurasi 2011 nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa Osama bin Laden. Ikihebero harwa cyari cyarazengereje isi. Osama bin Laden ubundi ari mu ntoki. Bin Laden yavutse ku itariki ya 10 Werurwe mu mwaka w'1957 avukira i Laden muri Arabia Saudite. Asa kwitaba Imana tariki ya 2 Gicurasi 2011 afite imyaka 54 y'amavuko. Yiciwe ahitwa Abbottabad muri Pakistan ku mugabane wa Aziya. Se Mohammed ukomoka muri Yemen yari umukire cyane ufite sosiyete y'ubwubatsi. Osama bin Laden avukana n'abana 53 bahuje se ariko bavuka ku bagore 22. Bin Laden yize ibijyanye n'ubucuruzi muri kaminuza yitiriwe umwami Jeddah muri Arabia Saudite guhera mu mwaka wa 1974 kugeza mu mwaka wa 1978. Yinjira muri politike ubwo igikomangoma cya Arabia Saudite Turki cyamusabaga gushyira hamwe abakorerabushake mu kurwanya abasoviete muri Afghanistan. Hashize umwaka umwe gusa avuye muri iyo kaminuza yagiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize imyaka 10 guhera mu 1979 kugeza mu 1949. Yaje kwigishwa n'abanyamerika banamuha ubushobozi mu by'ubutasi no mu bya gisirikare kugira ngo azabakorere neza, kuko yagizwe umukozi w'ishami ry'iki gihugu rishinzwe iperereza CIA, Central Intelligence Agency. Bin Laden yagiranye amakimbirane na Amerika muri Gashyantare mu 1989 ubwo abasoviete batangazaga ku mugaragaro ko bavuye muri Afghanistan, maze umutwe w'abayisilamu Bin Laden yari ayoboye ushaka gukomeza intambara gufata umurwa mukuru wa Afghanistan Kabul. Ariko Amerika na Arabia Saudite bita bihagarika ubufasha bwose bahaga Bin Laden, dore ko intego yabo yari imaze kugerwaho. Iyi niyo yabaye impamvu ya Bin Laden yo kwanga urunuka Amerika n'abanyamerika. Muri Gashyantare 1996 nibwo Bin Laden yabaye ku mugaragaro umwanzi wa Amerika, ubwo yatangazaga ko agiye kwibasira inyungu za Amerika aho ziri hose ku isi. Uyu mugabo yabaye igihe kinini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 1999 ibiro by'ubutasi bwa FBI byamushyize ku rutonde rw'abantu 10 bakekwaho ibikorwa by'iterabwoba bashakishwa cyane kurusha abandi bose ku isi. Uru rutonde yashyizweho na FBI nyuma y'uko umutwe wayoboraga wa Al-Qaeda uketswe kugira uruhare mu bwicanyi bwabereye muri ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania na Kenya. Muri uyu mwaka FBI yahise ishyiraho akayabo ka $25 z'amadolari ya Amerika ku muntu wese wazatanga amakuru yatuma Osama bin Laden afatwa cyangwa akaboneka, yaba yapfuye cyangwa ari muzima. Aya mafaranga yaje kugirwa $50 na Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2006 Loni yakoze urutonde rw'abantu n'imitwe ishobora kubikorana na Al-Qaeda cyangwa n'abatalibani. Ariko kenshi cyane gashoboka rwose Osama bin Laden yibeshweho kenshi ko yaba yarishwe cyangwa yapfuye. Tariki ya 30 Ugushyingo muri 2009 Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara raporo ivuga ko Bin Laden yaba yarishwe ubwo yari mu misozi ya Tora Bora. Ndetse nyuma yaho umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano muri Amerika Robert Gates yatangaje ko hashize igihe kinini cyane rwose batazi irengero rya Osama bin Laden. Yongeye kumvikana avuga tariki ya 24 Mutarama muri 2010 ubwo yigambaga ibitero byahitanye indege n'isosiyete ya Northwest Airlines yavaga Amsterdam mu Buholandi ijya Detroit muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse anatangariza Amerika ko agiye kubagabaho ibindi bitero bikomeye cyane bazicuza mu buzima bwabo bwose.
nubwo uyu mugabo yahigwaga bukware na Amerika, bamwe babibonaga nk'ikinamico kuko n'umutwe w'intagondwa wa Hezbollah nawo wigeze kumushinja gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabyitirira Islam. Ibi bitero yaje kubigaba kuri Amerika ndetse bisa n'ibihungabanyije isi yose. Tariki ya 11 Nzeri muri 2001, itariki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'amahanga bitazibagirwa mu mateka. Iyi tariki yabaye y'umwijima. Osama bin Laden yarijije amahanga ndetse na Amerika. Tariki ya 11 Nzeri muri 2001 hagabwe ibitero ku nyubako za World Trade Center na Pentagon, maze ibihumbi by'abaturukaga mu bice bitandukanye by'isi bahasiga ubuzima. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Thanks to my parents and everybody. And I just totally love you. And I will see you later. Bye, babe. What are those people going to do? All the elevators are blocked out. Oh my God, so both towers are now. Amerika yistangira guhiga bukware abantu bose baba baragize uruhare muri ibi bitero. Perezida Bush wari ku butegetsi icyo gihe yatangije urugamba. Perezida Bush ari imbere ya kongere y'iki gihugu yakoresheje imvugo y'umwana w'imyaka 5 waburiye se muri ibi bitero. Akandiko yamwandikiye agira ati: "Babarira dawe nkunda, akira uyu mupira. Sinshaka gukina uyu mupira kugeza ubwo nzongera kukubona dawe mwiza." Iri jambo ryahise ritera kongere y'iki gihugu ikiniga, maze yemeza ko abagize uyu mutwe bagomba guhigwa bukware. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. Reka noneho tugaruke ku rupfu rwa Osama bin Laden. Biciye kuri Twitter yashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Perezida Barack Obama, yavuze ko Obama yari gutangaza iby'urupfu rwa bin Laden. Iyi nkuru yaje gutangarizwa isi yose ko Osama bin Laden yishwe. Ibi ndetse byanashimangiwe n'uwari mu bagabo bakuru b'ingabo za Amerika, Keith Urban, wahoze akorana na Minisitiri w'Ingabo Donald Rumsfeld. Yandikaga kuri Twitter agira ati: "Bwiwe n'umuntu ukomeye cyane ko bamaze kwica Osama bin Laden." Mu kumarisa amatsiko, Perezida Barack Obama yatangarije abanyamerika bose n'isi yose muri rusange ko urupfu rwa Osama bin Laden ari impamo. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Yishwe n'umutwe w'ingabo zidasanzwe za USA, US Navy SEALs. Yavuzwe ko umurambo we uri mu maboko y'ingabo za Leta ya Amerika washyinguye mu nyanja. Bin Laden yafiswaga nk'intwari na bamwe. Nubwo Bin Laden yishwe, bamwe mu bantu bamufataga nk'intwari ndetse n'igihangange. Biterwa n'uko amatwara ye hari abayabonagamo nk'ushaka gucogoza Amerika yari yarigize igihangange. Ikindi akaba yarakomokaga mu muryango ukize. Uyu munsi reka turebere hamwe ibintu 10 byamenyekanye kuri Bin Laden nyuma y'uko amaze kwitaba Imana. Zimwe mu nyandiko n'ibikorwa bya Osama by'ubwenge byafashwe icyo gihe byaje gushyirwa ahagaragara, bigaragaza byinshi kuri uyu muyobozi w'iterabwoba kuva yishwe, nk'uko ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP byabyanditse. Buri ikintu cya mbere, Osama bin Laden burango yifuzaga kwica Perezida Barack Obama. Hakurikijwe ibyari bikubiye mu nyandiko zafashwe n'ingabo za Amerika mu gitero, Osama bin Laden yahoraga ahaba mwungirije itegeko ryo gutegura ibitero, birimo uburyo Perezida wa Amerika Barack Obama ndetse na General David Petraeus bakwicwa nk'uko televiziyo NBC yabitangaje.
ku bw'ikinyamakuru The Washington Post, Bin Laden yashakaga kwica Obama ku ruhande rumwe kubera ko yumvaga ko wari vice perezida we Joe Biden atari yiteguye kuba yahita aba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Amerika. Umugambi wa Osama Bin Laden wari uwo kuzayobya indege ya perezida wa Amerika hakoreshejwe ikoranabuhanga. Yagiraga ati Obama ni umukuru w'abahakanyi, kumwica kandi byari gutuma Biden ahita aba perezida. Nkuko Bin Laden rero abyandikiye umwe mu bamwungirije bakuru, yakomezaga agira ati Biden ntabwo yiteguye kuba yahita afata uriya mwanya, bizadufasha ku buryo buzahita bituma Amerika igira ikibazo kinini, crise. Uretse ibi byose kandi bizatworohereza kugira ububasha bwo gukomeza kugaba bene biriya bitero. Icya kabiri, buriya Osama Bin Laden yumvaga yaturitse ibigega bya peteroli. Muri 2010 Osama Bin Laden yashakaga gukurikirana ibigega bya peteroli byose akabiturikiriza mu nyanja. Ibi akaba yarumvaga byo byatuma ubukungu bw'isi buhungabana, ubundi ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikazamuka cyane nk'uko byatangajwe n'abayobozi ba Amerika igihe yari akimara kwicwa. Mu gihe abayobozi kandi bavuga ko ari umukino wo kwishimisha yarotaga utashoboraga kuba ukuri, ibiro by'ubutasi bya FBI byo byaburiye abafite amariba ya peteroli n'abacuruzaga ibiyakomokaho gukaza ingamba z'umutekano w'ibikorwa byabo. Icya gatatu, buriya ngo Osama Bin Laden yabikaga ibintu byose. Nkuko byavuzwe n'umunyamakuru wa NBC ukorera kuri Pentagon, Jim Miklazewski, n'abasirikare ba Amerika bagabye igitero ku buturo bwa Osama Bin Laden ya Botabad. Bahakuye mudasobwa 5, ibyuma bya mudasobwa 10 bibikwamo inyandiko n'ibindi byose, ibi byitwa hard drives, ndetse n'ibindi byuma n'ama DVDs bibikwaho inyandiko zo muri mudasobwa bigera ku 100. Ama flash disk byose bikaba byari bibitseho inyandiko ziri hagati y'10,000 n'15,000 hamwe n'amavideo ari hagati y'15,000 na 25. Ariko byinshi ngo byari bibitse muri izi mudasobwa n'ibindi bikoresho byari bigiye biriho inshuro irenze imwe, kandi bivuga ku buzima busanzwe bwaho ngaho yari atuye nyine Osama Bin Laden, kuko hagaragaragamo inkoko, inka, inkwavu, imbwa n'andi matungo. Ikindi kintu cya kane, Osama Bin Laden yari afite ububiko bunini bw'amashusho y'urukozasoni. Nyuma gato y'urupfu rwa Bin Laden byagaragaye ko yari afite ububiko bunini bw'amashusho y'urukozasoni, ibi byitwa pornography. Yari ahishe mu nzu ye igihe yicwaga, kuko ayo mavideo yari amwe mu by'abasirikare bakuyemo. Aya mashusho kandi akaba aragezweho muri icyo gihe, byagaragaraga ko ari ayo yakuraga kuri internet, akaba yari na maremare bikabije. Abayobozi ba Amerika bavuga ko batazi neza aho aya mashusho yagiye akurwa mu rugo Osama Bin Laden yabagamo, ndetse n'uwabaga areba izo video, kuko uru rugo bari barimo rwari rwakatiwe imiyoboro iyo ari yo yose ya internet, nk'uko ibiro ntangazamakuru by'Abongereza Reuters bibitangaza. Ngo ntawamenya neza uburyo abantu bari batuye hariya babashije kugira ariya mashusho. Icya gatanu, buriya Osama Bin Laden yakundaga kwireba muri video. Muri video yashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bwa Obama, nayo yakuye mu rugo rwa Bin Laden igihe yicwaga, igaragaza Osama Bin Laden ari amashusho ye kuri televiziyo, nk'uko nanone Reuters bitangaza, aho inagaragaza ko uru rugo rwari rurimo ibikoresho bihagije bijyanye na video, yaba amakamera ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufata amavideo. Icya gatandatu, buriya ngo yari ateye ubwoba n'ibyaberaga mu bihugu by'Abarabu. Umwe mu bategetsi bakoranaga na Obama yabwiye NBC News ko Osama Bin Laden na Ayman al-Zawahiri wari igisonga cye gikuru babonye ibyaberaga mu karere k'uburasirazuba bwo hagati na Afurika y'Amajyaruguru mu ntangiriro za 2011, bagasanga ari bibi cyane ku hazaza ha Al-Qaeda. Uyu muyobozi avuga ko abigaragambyaga barwanyaga guverinoma zari ziriho, nyamara ntibanashyigikire Al-Qaeda, kuko no mu mvugo zabo batagaragazagamo amahame ya Al-Qaeda, umutwe w'iterabwoba wari uyobowe na Osama Bin Laden. Icya karindwi, buriya Osama Bin Laden yari asigaye yicunga cyane, akanagira ibitekerezo ngo bidafatika. Icyo wari kubona
ni uko Osama bin Laden yashoboraga kuzana igitekerezo ariko kikaba ari kigari cyane ku buryo kitashyirwa mu bikorwa. Uku ni kumwe mu bayobozi bakoranaga na Obama yatangarije NBC ati hari ubwo yashoboraga guhindukirira umwe mu bamwungirizaga amusaba kugira icyo akora ariko ugasanga nta bwumvikane bugihari cyangwa birabagora kumwumva ku buryo biba ngombwa kumusobanurira uburyo bigoye gukora igikorwa runaka cy'iterabwoba yabaga ari kubasaba gukora. Mu mpera za 2010 nk'uko uyu muyobozi wavugishije NBC yabivuze, hari hasigaye hari ikintu cy'uko abayobozi bakuru batumvaga ko bigoye gukora igihe abakada boroheje bagiye bicwa. Icya munani, buriya Osama bin Laden ngo yari asigaye yizeye ibidashoboka. Peter Bergen, umunyamakuru wa CNN uzobereye mu by'umutekano, akaba yarananditse igitabo cyamenyekanye cyane cyiswe Manhunt, The 10-Year Search for Bin Laden, wagenekereza nko gushyira mu kinyarwanda kikaba kivuga ngo guhiga umuntu, ugushakishwa imyaka 10 kwa Osama bin Laden. Avuga ko umuyobozi wa Al-Qaeda yari yarabaye nk'urota ibitarabaho, bitewe ahanini no kumara imyaka 6 yose abaho mu bwigunge bukomeye, aho yabaga mu byumba 2 gusa by'inzu ye. Icyakenda, yari asigaye afite agahinda ku buryo yashakaga no guhindura izina rya Al-Qaeda. John Brennan, umuyobozi mukuru ushinzwe ibijyanye no kurwanya iterabwoba muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikuriwe na Obama, yavuze ko Osama bin Laden aho yari ari muri Abbottabad yari asigaye yarababaye cyane kubera guhora Al-Qaeda ihura n'ingorane n'ibyago byinshi, kugeza aho agenda akangurira abantu be kwimukiraho indege zitabasha kubafotora, kubarasaho, ku buryo yageze aho yifuza guhindura izina ry'umutwe we wabaye icyamamare ku isi hose mu bikorwa by'iterabwoba. Impamvu nyamukuru yamuteraga guhangayika ikaba ari uko n'Abanyamerika ubwabo batari bagikoresha ijambo urugamba rwo kurwanya iterabwoba mu rwego rwo kwanga ko abayisilamu bose biyumvamo, ahubwo iterabwoba ryari ryarasimbuwe na Al-Qaeda nyirizina. Brennan agira ati, muri make Al-Qaeda yari irimo gutsindwa bikabije kandi bin Laden ubwe yari abizi. Icya 10, buriya ngo Osama bin Laden niwe wafataga umwanzuro wa nyuma ku byabaga bigomba gukorwa. Ibyo birumvikana kuko yari umuyobozi mukuru wa Al-Qaeda. Hafi ya buri kintu cyose cyagombaga guca kuri Osama bin Laden. Uruhande rumwe kubera uburyo yari afite ubucakura no gukunda ibyarimo, niwe wabarushaga imbaraga mu bintu byinshi. Bameraga nk'aho bahora bashaka kumva icyo yavuga ku kintu runaka, ku buryo batekerezaga ko abanza akagira icyo avuga kuri buri kintu kimwe cyagombaga gukorwa. Ibi birumvikana neza. Osama bin Laden yari yarabanye n'Abanyamerika kandi Al-Qaeda yaregamije kurwanya Abanyamerika no guhungabanya ubuhangange bwabo ndetse n'imbaraga Amerika yari ifite muri icyo gihe. Ibi bintu byose mbabwiye byakusanyijwe binyujijwe mu bitangazamakuru by'Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika, kandi abangaba bazaga imbere mu kwanga Osama bin Laden. Twifashishije amajwi n'ama-interview yakorwaga n'abanyapolitike b'Abanyamerika babaga bari mu myanya ikomeye y'ubutegetsi igihe Osama bin Laden yicwaga. Birashoboka ko haba harimo iby'ibihimbano bitabaga biri byo kuko baramwangaga cyane, birumvikana. Bashimiye ko mwadukurikiye, komeza kuri subscribe hanyuma tujye tubana buri munsi. Iri The Main TV muri The Other Side Show.